New Trap Youth Council dan ke HYC Right Hat Rang Circle Balai Alam da Secretary kanika seng uba Champang Marsharing kilapen pau ya kajing Sokia kabajur halor kajing shna surok kapadang Yat Shakmat nadu kasnong Kindoso shadu kasnong Kirdem bat terter shadu kasnong du Boy Rembong kanika seng kala kentho ya kajing Trei Torti bat kajing bam Trei bha ya kakam ha kabalayu i ya ki kattu kaniki benta kibalas sedang ban sniu haba banjur halor kajing don kam jong kanika surok na kabenta kalit kawan bat kalat kamai ke HYC kala kentu ya ka Public Works Department lani ka PWD banpet ya ka jingbang biang kani ka surak bat ban pengat ya ki kontraktor ha ka jingkit kli jor jong babun ipai ba bang yoi banong ba unu surak ka jing senator ti jong nu kontraktor dengi na kalian kaseng ngimla bersong plikti ka wan kali ka step ban pensngo ne ban saki dagla ki jong ki kemat bau nu surok long susah ubala jot rathai kani gede ke jing sedang mo hadin ski un sajot kan sapoi kopor ba hadu ba ngimla su banyai lene tikali kimla su banyai dengan jaka namar jing senator ti ngi dawa katkum kaseng ya kontraktor ba bade ban pe mi banyak ban sna ban marmot bahaya kan ke surok hamtam ya ka PWD department bahkan Sim kia mardor, habis dia bernuk surau bahkan cina pun bah. Ki kena school jong ke admin Rise Mangkara Secondary School.